Pamiarsa Badan Meteorologi dan Geofisika utawi BMKG narkeyang pengerau sasih panas ring warsane mangkin sayan kaon sayhang saheng kahanan tigang warsa ukuran. Pemargi punika mejanten ngawinan debit toyo bersih dahat tedun. Inggian sekadi ring sawatara wit toyo sanika kelola Perumda Tirta Hita Buleleng ketar keyang tedun kantos kalih dase persen. Dirut Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng Made Lestariana Mausang. Indeks penurunan kapasitas produksi Presida ngaunang ayahan ring gala semeng miwasandi ring sawetara wewidangan sewewengkon kota Singaraja. Silih tunggil wewidangan sane dangan nampenin kekeringan inggih punika ring desa Banyuning sisi dhuwur wewidangan Banyuasri miwasane lianan. Paiketan dane ngejantenang pembuat toyo majang pelanggan kantun sida kedagingin becik. Melarapan pawigunan reservoir ring Padang Bulia ring kota. Wenten 6 dasa kutus desa, kelurahan sane rumasuk kawasan layanan. Ketar kayang mewah poleh toyo bersih. Perumda Air Minum Tirta Hita talar sampun nyageang pemargi tiosan. Hingga punika antuk ngawigunayang mobil tangki ke desa-desa sane namponin krisis air. Lianan punika ring sawetara wewidangan sane nanten masuk layanan Perumda Tirta Hita Buleleng Pacang Kantun kayahin sakadi ring desa Julah, Tejokula, Pacung miwah sawetara desa ring kecamatan Banjar bagian atas. Paiketan dane talar sampun nyagayang sawetara mobil tangki anggen ngelimbagang suplai toya bersih. Paiketan dane talar sampun nanin ngelaksanayang pemargi inucap ring pengerau sasih panas sane sampun lintang. Komang Yuda Nguningayang.